ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوش حال اینجا رکادی امون گشت نفی کدوش بود پیشکش کردن برنامه هوای ایوارا بادینان بینرم مبیا ابرو کام خدمت هوای بارس که این التواره که دا او تواره جیل دف مزوره گرنگه لو ما امر بوینا میفانداری ما مستاک زور برس ما مستاح مزرو نویسر و روشنبیر کو او تواری مه آماده کلی کو دیابرو کد گل ما مستاح هیت اگنگ شکرن او جم دی بحث چوانیا درست کردن یعنی هم بجین چوانیا دست پیکرن یا پیدا کردن جواک که خاندوان ام دی چوا وکین کو جواک که خاندوان بوم چه بیدن اری بو چید ویدمی بوری خرکی داد 20 هنده سال بوری دا جواکه که وصا پیدا نبو کو جواکه که خاندوان بید گلکش ما بیج ابرو که بیج نما ما زانکوی تاین ما پیمانگه تاین و حتی دیمای ما کرو که چید خوب فرقی نجدر و ولاتیت خوینن مرم آمنه او خاندنه مرم آمه او خاندنه کو تو الوی خاندنه کو حکومت بود درست کری و تو چوی هم بیشین پلی پی وگری باورنامه مرم آمه او کو تو پرتوکه کی بخوینی روشنبیر ببی پی پرتوکه تشتین زیادتر ورگریش او تشتین دفتهی که سر پردوکه که کسان وکی ما نزانن وی تشتی بخوینن کی دوی جواکی چه کتن روشنبیر ده چه وقتن کو جواکی اوسا چه جواکی ما هش چه جور خواندنیت کتن کو ابرو که زور فره روشنبیری خوته دادید با هاگر ما جواکی که روشنبیر نبیتن چند باش بو یان چند دلیوه بو پاتنا داعش و سرکفتنین هیزین کردی بگشتی السر ام بیجین گروپا تیروریستی داعش چند فر بو گو روشنبیر ما پرتوکا چه کد بی ایکی خاندنا خلکی بو پرتوکی کتا اف داستان اوین هیزین کردی تومار کرین خلکت بید تویره ده همه ده ساوید با خاندنه چندین پسیارین دین وکی واجی دید گل ما مستایحینه گفتگو کرن این هجاجی شیم پریوان جماره بین سرشاشه مدیار هیم پیوندی مبکن سبارت بابتین هر پرسیاره و بیدیهتا گنگ شکرن ما مصادس بیکی تو گلب خیراتی سرچا و افرو بو ایوارا بادینا خیر دابی هر سابی انشالله زور سپاس ما مصطفی مگوت یعنی مدید ام دست بیکی بزانین کاد چوا جواکه که خاندوا چه بید مرمامه نه او خاندن اول زانکو پیمانگه ها چه بید او خاندنه که رسمی او همی کس یه چنوی خاندنی و باورنامه بدست قوتین بس اساس بید باورنامه نبید امی بحثی به خواندنی که این اواجنه لی نویسر و لی روشنبیر جاری خواندن وکی تکرم کردیم نه اوا خواندن وکی قطبخانه دا خواندنگاه دا یا ابا زانینگهت ما کوما کاید ببوین تنی الویری درگاهی وکی بیشن جواکی که روشنبیر ده چه کتن پیدا کتن بیت ام بگرین بو مال بنیاده و او جواکی تو تعداد جی کوجبان مولا پیکاتیم تخلم الپیشی دست پیک تو بی کسانی مازن تو وکی روشنبیر بکی یان او دی بابت وکی مال دا وسط روشنبیر بکی برای هم که بزنتن بهای روشنبیری قیمتا وکی خواندن و نویسین چیه پیشکتنا ملتا که ادوی باری دا چه پیدا بتن تو سردری گلوان بکی الپیشیه تا که او تریا خودت مالا خودم چه دلیوان ابزاروکت وان بیا حضرت زاروکت وان پیش کبن در بچن تو خواندنا خدا باورنامه بینن بگن آرمان جت خوی کو دلیوان خواستن البیره اگر دی بابا نشیا به کاری بکتن یان لای دی ام دی بشین نشان وان کساتیا وان دی بابا وکی بجن روشنبیر بکن دیب گهینن بهای روشنبیری چیه بار بکا دیبتا وکی بجن خواندنه که هشک حتی قطب خانت خدا زانینگایت خدا چکو گروه چنده جی خواستن تو همان خواندنگه ها دا قطب خانه دا همان وکی زانکو دا او ما مستای درسات بیشتن کو بان گنجا هر زارو که بیره 6 سالی حتی گهتا وکی بجن شش آماده ای یان گهتا داویه وکی بجن بکرسی زانینگه اگر هاتو ما مستای نشیا یان او نکر کو وکی خویندکاری خو قطابی خو بگهینتن کو بری بتا خواندن پترتر خواندنش درفه خواندن درکی خواندنش درفه ایک یا دویجی خواندن نه او تنی ما تو ورگیری برنامه زیب گهیا فرمانگه که بیم دامازراندن پیشنگی طب ریما خوره ایدی هاش خواندن نما تنی هاش سری هی بیا موچوی چنده کو جاری ببتن امجد ولاتا كده نعم دولتين
نم بوين هشتا تشتشت امن نخوت شك مازنين ليه تخوزت البيرة يعني صار هر كسكي خو وكي بيجن خوب جهينتن خو وكي بيجن دولته خودها مشكي خدا هنوبت خدا آواكتن يعني اگر ما شو آواكين كواتا ام باشرو جا خوشي ام بقشنا بين في رنكي لورا اتخوزت البيرة ام سردريه برنكي جشتي ده صلاة بهمي رنكا انا بيجم ده صلاة التنمى سلوكة حزبان النخير سلوكة حزبان او ارمان جيتخونا ليه دزگاه تایبت تاین دزگاه تایبت تاین حتی اداره دا وکی بجن کاری دا یان البان زانکویا یان بان کتابخانه یان هر جبا که کتابچیه حتی فرمانگاه دا خاصتا شویر همی پیو تبایی خواندن روشنبیری بیجبا کی پیب گهینن تاکو ام بیجین تبایی ام گهین قناع کوسا ام بیجین جبا که دی چه بتن جبا که دی دیگهتن پاشا روجاوی چیه یان دقهتا چقوناخ 25 سال يعني چون شني ازو جناب تامد بيشين ام دي سحكين هكادي جواكا كي چاوا چي بيتن و دي سحكتا پاشا روشي آخر بري 25 سالا ویا با افکار هات با کرن کو ویگاوی مبرهمی خار با 25 سال جیه که عمل هیویا هنده بین 25 سال دی بین حتی کو ام برهمه کی بخوین یه جواکا کی ام بیجین یه خاندوان و یه درست بهمی ام بیشین شیانن خوفه ما 25 سال دید وین یانجی اوه وقتا که چو یانجی بسیار اوه یکو خو فرست کد بوچید و 25 سالن بوری دا ما چش خو چه نکرد وی بیا وی دا از گره ویدیو بیر رخ نگرم ری پری بله از بیجم اگر وکی بیشن لاین می سیاسی اگر روشن بیر بام راست اگر جدو هنا روشن بیر بانا دلبي البروكي يقول بيش اخو بيتشي دانا بيش اخو وقت بي سرهلدان ودس بيشتي سرهلداني بو ازاد كنا عراق ديفيجن هذه من كردستاني تبيا اول الفيري دس بكربان او راف شمبيلير ناپان دا هل دا با باقي با تاكو ملتي جواب لكر بايا ليه ملتي بري خدايا ابان دس بنكر بيرنكي وقت دس بنكري طبعا گلک آری شمایتن ویا با سرمیش که حالاتی حادبانک ام بیشین کار حال بکرن نه تنی هندگ مروفاد ندر کرن ام بیشین اواد میشکی دهات یا چاندن هر ما با این صبحی حالتک چه بید نشرت دامو دزگه بین صوتن سبب چه کابره هنتی نگشتی نزانید که افهم ملکو مالیوی بخویه یعنی ابا گلک گرنگه یعنی حتی نمتی نگشت نکو او وکی بیشین کلو پلت ما ادناب وکی بیشین بنيا وكي يا ابو كرني والله كده ام بيج داس يخوب كينو بزي وروانا كينو بس بارك كابتن بريكيت مدام يان هندك بيجين ملاجي بري خبتي كارسه كومونسون يتشد بتن روشن بيري دمرت بترتر لو راجي اللي بيري داس بتكتن ام بيجين خوزيا روشن بيري ناب وكي كسواتيت مايت وان داين السياسي اللي بيري سر هالدابايا وقت سر هالدابايا دا ملت جواب لكتن دا ملت الديب بترتر ديب شتن سراراوي چندي از قال جرم ملتي خوش گناه باردكم گناه بار وكي حق من از تدقهم وقت از تدقهم تخوزت از جهينم از بخوينم حتى از بكارم بجهينم جرعت جهينم وجبو اباكني از جهينم ناش بهاربتني اگر بهاربتني معنى روشبيل ده ما پیدا نبو 25 سال دي وكي ما قوتي مدفين يانجي هكر ما 25 سال جي فين اخره ووقتك وخلقك زي بخو بيت جهيتن قالوا جميع مخابن من البرنامج كبير انه هاد بيف سوديو راست من صحبتك جالك كريم قلت شورش روسيا وقت شيبوي اون داس بشكر داس بيكا شورش او رابون زمان بيان دفونا نبون يان زانست و ادبيات و كلتور و روشنبيليا ملت دي اوروبا و جهونا دي دفونا بزمان وان نبون كو وكي ساكن كو اب عالمه چوا ابابويا اون داس بورگيرون كر ورگيرون باشترين كتاب اون داس ورگيرون كر اب وكي كريارا وكي بين كاري ورگيرون دي تجهنتن المانيا تجهنت اوروبا هر ولاتا كشبي ولات اوروبيان امريكايان بان كشبي دي ورگير يا سلام بيجين زمانه خو طبيعي وقت تورگيرانجي او بارتوكا ناخي ولات خو يكرياد نوا بارتوكا دي جهنت تا وقت جهشت تا
دیده سعی اثر بورد جهان چا پیش کتیه چا اپروشن بیده نه خونده بلا بویا وقتی از بخوینم از ادب روسی بخوینم ادب آلمانی بخوینم ادب فرانسوی بخوینم یا بریتانیا عزیزانم کساتیت نابدامه چه فیلسوف و چه هزاروان و چه کساتیت نابدارت نابدا چه بوینه اما لبیره ما دست به نکر اما دست کارک دیگر ما دست روش که دیگر روشی بکشکی والوزیا و ما قناعتی به خود چکر که احمد درستین روشنبیری خاندوانین شرانی خود چه بود اتناب وکی بان گروپ سیاسی دا حتی نه نهاتین نشونه بگیره کی بکن یعنی وعقد بکن بین رین خالص المیزکی او میز وکی روشنبیری بان کساتیت ما کساتیت دگاشینا زانانا لی نهاتین پی رنگی کو به باری که ملتی راضی کن ملتی قانع کن يعني أرمان جت ملتي أو ملت أو ولاتي خاصة إنه دستي وندنا تبيا شلون دست بيكر با تبيا أبكارات باكرني از نبي سرم از ورجيرم يعني أبدي زانايا أبدي هزر مندا يدي كار بيشوا وكي بصنعته كار مندا كي شارزايا تبيا أبخات بام بيشتباني لوانا باكرني أبا وقت تو بيت كي دا أم بين صبا خدان کارگاه و کارخانه و دستگاه پیشکتی ام نچار ندبوین بچین هوا را خوب گهین ترکیه و وان ولات دور برا چم پاره ما هی ام مزیخ يمكن دبیوان دا امرین خارج دیمایی که موجب دست من کفتن اما کارسات عبا کی بجن بجا ام محتاجی 25 سال دی ام 5 سال دی اما معنا دي ام زبرين با بري 6 سال خاله دست بيكي اما خط مطرسيه كمازن السر هريم كردستاني قامت دمك بيروز داينا راستيه بيت ام جي باريزين تصالات ماجي شمبير ببتن بيت السلميزا رو شمبيرا زور جان ما ام بيجين چه بخو نكر يعني ادوي بيا فيدا ما خو خاندوان نکر وکی کو جناب تجی کرم کری و خو خاندوان نکر و ما مازنتر و امین ام بشینت بر پرسیارتی دا خو خاندوان نکر هکر دا سر میزه که برین نخاره و دا ریزا روشنبیر و خاندوان دا هزر بو مهی دکرن چند گرنگه افرو که ام بری زارو کت خوب دی نخاندنی چند گرنگه ام وکو مکتبه که اتمال دا بو درست کین کره من کچا من بشتي دميتا خلاص بيتن هرچ نبيت نيف ساعتي همو بس احكي ناخذي نشي بس احكي يعني ولي بكم كو هوالينيت ناف نوا هاگر تسحكي يا لا بحريت وي كاد جانن كاد چوينات ناف يعني بيچ هم ولي كين گرنگ افا يعني شي دز داهلان گرنگ كار انه ابا طبعا روشه ما دمدميه بله از بيم دمدميه يعني بردوم نچويا قوناها كده چاپمنی زور بون بشتی 2003 هم دبیجی چاپمنی میشه پیدا بون چه روزنامه گوار پرتوک گوار زاروکا پرتوک زاروکا در کتیم باور که زاروکا خوبه که شانه براب خواندنه یعنی اصلا کتاب خانه ما متزانی چند دیباب زاروکات هاتن چه زاروکا پوت هاتن چواب خود هل بجارتن برن و خواندن هکر خواندن آبی ندوی آستی بایا دا خشک آمبرا دا بوی خوینتن و بوی شروع وقت که او چیت دایا کواتا توی قناقی دا اگر ام هوسا سربی سربوری چوبانا من باور بی دا جیلا که نفشه که وکی بین پیروز دا رابطن دا زانتن روشنبیدیت چیا و تکیل دایا دا پاشا روزا خود از آن توی خواندن خدا بجا اول نهات کنه دم بو دمی هات قد کرنه حتی که امید گشنه سر قد مرحله کاس صفره هکن نه سر وکی سرما و سرا کتید بن صفره جدا وکی ابرکا یعنی تبیا ابهات بکرنه چکو نه نما روزنامه گوار ما موینه نکته ما موینه نکس نه کتاب ما چاپ کتن تایبت از بجم دبرا بهدینا دبرا بهدینا اگجار حاج کو تبیجی ابا قدکریه اشهری ما کردستانه دا صلات نمایا یعنی ما چون اساسا نماینم ایتا مثلا میگم وزارت شنبیری وزارت رشنبیری چل دورا نمایا چون اساسا تو نماینه نه چاپ کرنه نه پشتبانی بو ادیب و نویسرا یان بو مروت بلیمت از غنا کو رشلای رشنبیری و اگر بان رشنبیر یه هاری کاره یا برهبه یا خود ماندید کتن زحمت خوبت کشتن و به برانبر خدمت ها که دا
خدمته زاروکی و گنجی و حتی پیریش دام لی اگر هاتو برانبر بی چی دا چه مؤسسات نبن کبیر بمبارک زحمت دا ابجی کاراسات کمیونیتی دار جین راستی زور باش بری ویگاوی جنابتا بحثی هندی کرد که زور فره هم بشین پرتوکین بیانی الادبیات انوالات جدا جدا بین هم بشین ورگیران بو سر زمان کردی بو یکی که خلکی ما پی آشنا بیتن و پی روشنبیر ببیتن ما او کسه هنک و وی پرتوکی وکی هاتیان نویسان هم بشین ورگیرن بو ما او کسه هنک وی فکرات وی پرتوکی دهاتی بو ما ورگیرن لی ما خاندوان نبیتو پرتوکی پرتوک خانا احمد زروی توز کف بیت سر بله مخبن اویل ورگیر ده هبن لی نل آستی که ام بیجنی ورگیرک يعني زانست يعني أواكو بس أبش جنابي تدفي يعني دهبن ودبيت النال أستي بيدفي باشا أوا يعني أواكو خلكي أبرو كبخو كريا أم بيجين هجا كود بيجن ورقيري ما نبي ساري ما نال أستي بيدفي أجدي تشخوينم تني هندك لا برا دانانا إيك ونافي خوجي مازن سار نبيساكو أما بزانين فلان كاس كوري فلان كاس يعني أفبوا أجركو خالق جينا خوينيت حتى شكيت من بتأجر جوري كتيبت بتأجر جوري كتيبت بتأجر أزيد بينم ورجير عندك توجهت تايبت من جيت دهين ويتشن برف وان هزرا ويورجيرن عندك بابا تتهين بوشون تدهين أم زين مرامت نب دهين ويتشن أو كتيبت إنا ورجيرونه ويتكمنا نبوزر ما دب بهجمارك وقلك لأوك برتوكت ما بين براست روشن بيت كنا وكي بين الأصل في جهاني از بين أدب روسي وكي من عن أدبيات روسي عن أدبيات ألماني عن فرنسي از بين فيكتور هيغوي أصني شو خلق بدم برهمت فيكتور هيغوي لب أس بانتش دا نابين من نامدام يعني أبيت شين نشر زايد زمان فرنسي دا خاصة أبيت ودجرتن راستو خوش زمان رسن زمان رسن إنجليزي تبتو ورجري تشار زايب وي زماني هبتن كان زماني خو بيكي مقاسي ودبشولي لبكي يا دوجي تبخم ربكي روشنبيل بي مثلا تروماني دا تحزر روماني تحسر روماني بالكو تحسكي روماني جبن بيسين زور ابا دي تشتر روماني اتنقل كتبوتا يعني باكويستن يان ورجرتن ما كو مكاواكي بيجن ورجرا جانجاي پیدا بوي براسني هندك من أصلي ورجيرانيا أنا بيجم از قشمة في عمري دي تجربة قلكا از مونا مروبي قلكا أكيد از مثلا از عربي ورجيرم بركب كوما كتيبة برهما من يتورجيرين زماني مثلا دي بيوني أبي اللي شارزانين مثلا ده شارز زماني روسي ما يان ألماني فرنسي ما أبد خاصة وانا أبي شارزان توی زمانی دا راستو خو بتورگیرانه لی ابا ده زرا خو کتن حکر هاتو من ورگیرام قالك بينا خو ده چی گهتا من تنی نوبه مافوی جی بیت کاده چی گهیده چنکو ده وقت خو ترخان کتن قالك جارا ما په مای مری هاتی خارینه مای ورگیرای مای دای همه هر کسی که بس بما چاپ کتن دا دسیمه در کپتن چکو دمیت سردلوی بوچی زحمت که شوی بی برانبره أبيدي طبعا كي برفرصج بيشندي وكل تسبيك من أختي ما بنياتك نينا نهوت دبرة وخد بيجن دبرة بعدين بتايبت نا تشوبا مني نا دزجهك بو تشوب كرني نا خير خوازي حتى ذهبتن نا هر عليك هبت ذهبت كبوتا أنا بو چمن قريب مونستا يعني بو جواك كي نخوين دوار بو جواك كي نروشنبير أجر هاتو خداني بلوك الدولار زي بيجم هستا وكنا توايتي وهست روشنبيل دب هبايا وقت زانت مثلا يا احمد زروي كتابه ورجروي كوما كتابه دب كاسينا بو تشاب كنت شيانه توينين تشكو نبيسر كاتيا راست كاتيا يعني كاتيا هم او باش نمري هيشتا خاصه او روشنبيل بايا توكو صبا قول بايا ورن هون دزگاه كي بكن شيانش ما زور باش بس اكتشتي يعني اس جليك والخلكي بكم يعني هر هندك ناف هندك خلقا نمونه امي بحثي سليمانيه كي ما مستا سر جاده
بخو نایلونه که دانای یه پرتوکات فروشید 10 مروفه لیکومن 5 مروفه لیکومن پترجی بله هکر نکرن جی تو ساید بینی توی بینی اوه چه یعنی ناف لا پرد به پرتوکه دا و یدخونی تو یه بخو خوشه که جید بینید دهو که دا تدیتی روژه که ناف بازاره که دا اکیل جاده جی پرتوکه که فروشید بو من زور غریب بو بری 2 هفته ال خطبه اساد ما بازار اینیه سیکا خطبه من دید سر جاده که نایلونه که دانای و یه پرتوکات سر فروشید بو من زور غریب بود اشتکی غریب بود آخر هکر خلق نخوینید هکر خلق نهیت دفتر کرید نه حکمت یا حق نکو وی درگهی بگرید هی نخوینید از بوتا چه کن هکر کسک نخوینید بو که چه کد پاوشته بری بلاش از تو دی بیجنی وقتی تو مصرف الفید که بو مل کاربه بکه بو مل آوه بکه الجاده بکه و حتی دیمای خلق نخوینید حکمت چه لیب کد حکمت ما ام گناه باناکی بین کو حکمت جواکه نخوینه جواکه گناه باره جواکه ما بخو جوابی وی ببیل مثلا وکی آبوری و پاری مادهی جوابی ببی چکو لای می سیاسی ابا نشواده چا پاره پیدا کردن به هر رکا کهی بجا تو خیندبانه که باشی دا برنامه که باشی ورگرتی لیتو بینی تو ریشتی خوری مال بیکار بیکاریتم کار تکرن تکر ابیشی هی ابا جانبه که امده گلیه اخینا بلا حکمت رجع امریکا دزگی میری گود با ما زانین گهید بکی نتنه بو دامزران دلیه ما اید بکرین صبح دیبتا وارشکه دانم حرکار کردی دا صبح ابا زبیه هربچینه بخو ابا کارگاه هر تیدو کار که یعنی هر نه ایلا تا باورنامه هبی تو الجهه خوی تایبه دیار کری بوی باورنامه کار بکی نتنه تو بشید بر میزکرنی خوری قلم دست دا بتن بر کدی تا کجا جید نجرا او قلم سرمیزه چکو چند رستاکن چند نویسنه کن چند بالاتیه کن چند هلا دیوان داگیری زیتر نینا آن چند نویسنه کن زیتر تو به پیرنابی لی هکر تو چوت ناف جرگی کاری دا دیتش مازن پیر بی باور که خودی یه بچتا چاندنه وان داشتو چیا لی پیری دنیا که وکی زانستی بتن دل دی پیشی چپتن دل دی میریه چپتن دل دی هر گیانوری که چپتن زور باری هر وصال ام دوی پیوندی ورگیر ما مصطفى باش دی تمام یه دینه برا کاک اسماعیل فار باش دانش باش سر جاوید من کاک اسماعیل بس سراخ سماز زحیبه من آخفنا کبو زیادت میگم و زیگا بیمت گوت حکمت کنگی بجید نخینم باشه حکمت کنگی گوت یا بخینم اگر زن کت اهلی هر زیرت بم و اون زانش جد زن کت اهلی زیرت بم که چای مثلا زیگا بیم 4 میلیون 8 ورقه هر زن که اریابه باش کتنام پیش باش اخسنه کاک اسماعیل کاک اسماعیل ما کاک اسماعیل زانکویت کاک اسماعیل کاک اسماعیل تو قال من با سيسي بدنا بيروحوا زانكويت عراق همي بالاج بود کاک اسماعیل تو قال من بدا ازو تو سحبین خالکی پاره سری خدا درخکی کاک اسماعیل ما قدامي بدامنجي کاک اسماعیل تو قال مني کاک اسماعیل بله تو تقال مني فيغافي قوه در خو بو من زانكوية وخاندني وبروني حتى ديمايا راوس دا خدمت تبكم همياب در رخكي تو تا چه باورنامه هيا؟ اساس قرآن خواندنه دا تا چند پرتوک خواندینه؟ من از خواهد پرتوک من بس احمد خانه از گرک شمت کتبتی دا حوزان توی بود صدا گرک سجد ایمه داره يعني هوزان بس اگه هوزان بخار اون فرن خراشن بیریا که تشید کاک اسماعیل حکومت دست کسی نگرد یا تو ناخوینی وقتی تو چه مال حکومت هکر بوته زانکو اهلی وکر دنیا همیا هی اوه وی بهای دی اوه جیل دنیا همیا است نه پشتوانی حکومت ما بس اوه نخلد یکو حکومت زانکو وکری بس او خلد یکو منو تا حتی ویگاوه پرتوگاگ نخوان بید منو تخو فيري ادبياتا ام بيجين يا روسي نكر بيت وكي ما مستاي قوتي يا غيري وي نكر بيت يعني ما ام بيجين ادبيات خوب و خلقك ينفقو هزبن
خەلەتی ئەvە حکوومەتی ڕێگیری المەنەگریەت وی تشتی دا ڕاستی يعني هذا ما مستحدث وش ما ظنتنيش نبي سالين يعني زي مثلا اكاد بحث خوب كان بين بيشنابي من اول زون سند من ابي اسكتي كذا قولزم ورجر مثلا مونيكو يعني الا تباورنامه هبيتو زانست تاي مازن بيت حتى تبشي بارتو كيف خويني بس ما اكسيونيت هاي وكاسب كان واتشوف كان بس ما عندي دخيني ويدامي دامي مازن واتشوف مدينه بردست كان حتى بردست بس زحمت اللي قبل أسمدي جرم زمان روسي جرم شنيدي نظام كونشكريات سناكريا أبشتل بس ما ظلنا ذي تايدو بيتن دلتمج تايدو بيتن ممنونيتا مكاك إسماعيل ما مستا أم بجين أدبيات بياني البردست نينن البردست هنا ياكو من بيتن هري أبدي الأول سراوستم أري إلا ما مستا أحمد زروي باورنامه هكا بلند هبيت حتى بارتوكا وكتب بخوين كان جي همو تلزاني أليف وبي ليك داي بخوينه ودبيت تاخا هری روشنبیرا فیکا بیشید بیت گلک جارال دیوانه دهتا گوینده بیشتر تا اوه برینو که باورنامه سرطایه ورگرتی یعنی همه بس زانید بخوینیتن و بنویسید یعنی سحکه یه المال رو نشتیا سریویت پرتوکه که رایت خوینید گر روی نخارجی ده بیشید تو مازنترین روشنبیری به باورنامه اش ام اولی ده بحث هنده که این هری پرتوک هری ادبیات بیانی البردست هنه البردست نینن بومنه هاتینه چاوایه هكا تمسك طبعا الدفتر نمونه الدفتر پرتوک خانه تا كافنترين پرتوک خانه دهوكي تتناسي ابي قرت النب كتاب خانه ده وين پرتوک خانه ده ابون هجماره كتابه بجنية بياني ويد كردي ديزونتن كو چند كتاب خاتني ورگيران چند كتاب هنا يد وكي زانات مازن يعني اديبه مازن كساتيت مازن وان ادبيات الجهانيت اوروبيات وكي من قلت روسيت حتى ياباني يعني دي نبدا بيني ابا هكر خويندوان لنجريا تشكو مساله وكي بيجن روشن باليوم نا او حتى خلاصكم زونكويا يعني نخير اش هزارو كينيه بدس كما يقولي ازيكم غبره كسبوره فلاتيكي يوم فلان دش ما خوين دبي دس بكم هدي تشتي ورقي راجي هبتن دش مي دس بكم البيق بنا قدم باركنو مثلا دزقان البند يا بابوي عندك وكي بيجن شروكة كرت يعني تشد زاروكة كرت اكثرش انجليزية هاتي ورقي ران بو صار زماني كردي ديكا انه چند هاتينا وان بكرن دا بخوينن ابا هناك هات او يمر إدي أوجنا إدي زوروجنا خوينتن يعني ما خوب دستي خو ما خو محروم كي أم جاب ساعات أم دين بال حكمته علاقة مبانينا هكذا أنا خوينم ده حكمته بخورتي بيش ما رب خوينا نخير ده جاي مريش علاقة شان فرا أم الهندي بجارين كاجواكي ما حش شتكت چه بخوینید فرا ام بيجين نویسری ما بزانیتن که جواک حشت که توی تشتی بنویسید داکو جواک ام بيجين يتقال را بیتن بیت پیش ام بيجين گورانکاری ات نویسی ناوی دا هبن اوه چند فرا بيجين نویسر جاوه ویدا بخشین و سر وی خاله کار بکد ام دی برسواوش جناب تورگین لی پشتی عمل ناو برد وگرین پشتی ناو برد تمامی ایواره بادینانه شوف بۆ هەمووان چێشتەکانمان چەند خۆشتر و بەتامتر بێ قاپ و قاچاقەکان چەورتر دەبێت پاکەرەوەی شوف بە کەفێکی زۆر و خەست بە ڕێژەی ئاوێکی کەم قاپ و قاچاقەکان خاوێن و ڕەونەقدارتر دەکات چەوری زۆر بە ئاسانی پاک دەکاتەوە و بۆنی خواردن لەسەر قاپ و قاچاقەکان ناهێڵێت پاکەرەوەی شوف بە 6 بۆنی جۆرا و جۆر
تمامی ایوارا بادینانه بله ما مصطفى ما گویی نویسری ما بیتن چند ام بجینید گل وی پینگا وی بچید او پینگا و کو خلکی جدید خلک چت خوینید خلک حش چت کد جواکی وی حش چت کد یعنی چند فرع او جوی تشتی بو بنویسید نو تیرو تسلی بو بنویسید ام جواکی خود جره ام وکی تشریح کن بله پارچه بکن چکو جواک نه همی اوه ده فلسفه خوینی یعنی همی ده مثلا بابت الساخلمي والطبي خوينتن يعني النظري خوينتن همي بواردا از همي دماجي اب گنجت اندب من كتاب خوين بس زور به افا گنجا بروكي هوزانت خويني يه تشتهو صاد خويني بجمانا هوش هشياري خوبن خود بوارك كده تنم روشن بيد نكم هاد بوارك كده هبتن هاد شكل دبت عقدات شبتن جريك پیدا بتن اس بهم بو از روستو خو از چی بيجم مثلا بوارك كتاب ديني ده آيني ده اگر هاتو تتني بس كتاب ديني وكرو تخواند اري لا يديك ده هاتن تني جان بوار دينيا آينه بتني نخير جباكي دبيت تني ساخلمية اسمروك روشنبير يومن خاندم ام قال خداني روشنبير بس ام روشنبيرين روشنبيري جباكي تجيك بابيري يعني تو parça توی هم لگدی تو کمی ناب دا بخوینی دیب دا بشی ابای روشن بیدی من بیرامتتن کساتیت هین بوین شاعره که باش و مزان آسته حتی دبره بردینا دا من بدست نابا بیدم بله بارکه مدرسه خلاص نکدیم خوپیر کر خوپیر عربیه کر و زیرکی نیجی پیدره خست خودی نول آسته کاسای ورگیره که برکتی جکا ابا كتد اباش شناخي كاسيت اتن يعني هستا كاسيب خوب خوتتن من هست كرن بخوندنا هيا از دي خوينم بيل جرعته خونم اس مش لب كاسيت نيلم بيشم هرب خوينا او مبالدت نخير بلا بالدانش ما بتن نش كاسك دي بتن بجام اللي بي حالة دا كاسي قلنا بورناكن ام بيجي النجرة تشتي هي تخازة دس حالاته بو خلكي بكت بو نویسری بکت بو خویندبانی بکت کتاب خانه میتن کتاب خانه چه بیدن کتاب خانه دستگاهی تو کی بیشن روشنبیریا بلا نبره خودنا هم ابا دستگاه کا یا خلقیه و اما بکی تنی بویا بخو کارت کت بو تجارت نخیر بارکه قال جال می کارت کن ام کلیت خونه دریخی بارکه يعني داس خلاط بيت نهاري كريمه بيت مثلا بو كتابه كتاب بلا ارزاني بما بيت نبقراني بتن كو خاندبان نشد كرت ابجي دردك زور جان تايبت ام دبيجن تقونا كده بري نوتايكم كتابت هاتن ولا ارزان بوشي بيشانغا بتكرن كتاب خو ارزان بيجو و داش كاندي كده هبي خلك كتشي اب داس خو بيتن حكمتي قال جرا او كتاب رد كرن روانات كرن بو كتاب خانه نوما ابا نمايا از قال جم بري نجي من اوسعاتي كده متي خوزيش خيرك خديرم ما دزگه ما وزارتك وكو وزارت رشنبيري شيا بايا بتن كتاب جبينتن وكتاب جبالب كسر بكتك خانه يعني ارزاني بهاي توصى دا كاس ما استغلال نكتن تكو دزگه ما استغلال كن اما نچار بين كتب كتاب چاپكي سر تلوسط 15000 یا 10000 اريد لبشندي پروشي زور باشه ما مستا ما حتی ویگا ویم بجین زمانه که هو سایه ستاندارد نینه که ام پی بنویسین و الهمی جهاجی پی بیت خواندن یعنی حتی سحکه ادبیا و پرورده ایده اویل ویره بادینی نویسه ویره هنه بصورانی نویسه و رخیدی فقیری تیک هلبوه نزانی کاب صورانی بخونید یا هم بادینی بخونید هندک جنگو نمونه بردرش و غیری جهن و کیوانه مثلا بیشتر نظام بادینی ما اون صورانی ما سری ما سری دی ما اول چند وقت کتن کو خلکک ام بیجین هشتا پینگا و خود درستینه هاوید بیت خلکک یه پاش و مایی بیتن اول بیت اگرک یا انجی اول بیت هجتک جرب ابا هجتك ام خود قرين نا اگره لا هندك شتهين مسألة زماني ده بله اما دولتك انه هري من ويا انا ايش ده صلاته ما نجحت راديكو برياضه سياسي بيت خو باكي بيت بجكرن بو او زمانكم ما بيت بي بمبيسينو بخوينين
ابد خاصة طبعا بريار نديت من باجرة كتنيا نخير هر گندكيش كردستان هر چوپاچر كردستان خاصة بشكل مثلا زماني دا زمان نگردايا بباجرة دهوكي بيان حمله سليمانية و آن بيجين ديار بكري والقامشلو يان بشي مهابادي وسنة وكي سنة گردايا ملت كرد بكا او زمان بيتا بوچي بوينا پارچه بويا بوچي بوينا ابدا بوكي جيك بلا نابرا تركا وعرب وفارسا دا ابا قلا گرنگا اجينا مجلبت روجك الروجا والله بين زمانك مهابة او زمان سردري همي بيكبا بشن قلبكن بيكبا جبن بيسن بإيك رينبيس نعم بينا دار دست زمان ديم او زمان كارتيكر سلما كربتن بشكل رنگك وصا كو ما بيت ايشينن بجا ما تايبت من ديك احتمال التحدك بين ترادك الصوراني دم اوانا شاي خوب جهينن بخو زمانك كردية ستاندرد لتكرمونجا ما دون كارساتا امید گشنک روشکی خراب در راستی زور باش امستا من دو تولید گرنگ مانا کنویت استر راوستم یه اوی کوفیگاوی هم سر راوستین او جی راگهاندن بگشتی ما گل سوروزر پیوه کرن یان ما خراب کر یان ما ام بیشین هما دست نکر بای باشتر بو راگهاندنی چه کرد وی بیاوی دا شیا خوب بینید راگهاندن جیهانی ین پیشکفتی بیاوی ام بیشین خاندوانی کرنا جواکی دا خودیت یا نه یعنی اوه ارگه سر ملید راگهاندنی یا انشی اوه تشتکه اما چه هاتا نویسین راگهاندن جواکی تخاره وکی گوب کردید بیشتی ببخایه خود تمام بی متو یا راست انا جا بي اوكي بي بابا بي ماتو يعني تشوا بوتاهات يا داوي تاغوتني تراجع عندنا ده تشيل مزيت هين تشتي مزيت روشن بيركنا ملتي ابريكا ويز موني تو بيت اخبي روشن بيركريان بربر ذكر خدي برزك يا هر ايك وكي خير نفسي كيلو بيل بجاو دوباره مساله زماني دام خب تايبت از این کرمانجیم که البيت داويم روزنامه رودا بله هات البيري الدهوكي وكي بيجن سمينار جريدا بله ربما قشتي كوك اكو هات بيري قلتي دهوكي تشد خاصة تشد بيتش ما ام بكين او ما بيت ابزونشنا بله بوركا هر كسي كي رابوي هات البوري زماني دا صحبته زمانيا او دبوكا بيت اخبن دبي خود خوارد كنوشتين دبن كت ما بيجرت ما كت و ابت مثلا كردت ما يت باكورا ويان يت سوريا هاتين زمانه كبت اخبن دي اخبت انين زمان چيا اتنوكا ايتنا كشتم يان از حزدكم تا جمله رستا كرديتش كون تبيج كره هيتا تل ويرست ديفيرس تشي او تركيا بوچي ام غصاد زيركين خوكي خلكي لبكين يعني از دي بوچي تشتكي چي كم والله كردي باكور باش اس سري من سرچاود من كردي روش اواس سري من سرچاود من همي بس بوچي از دي تشتكي كم كو او بوبي بيت باش تو بوچي بو خود تشتكي ناكي بوچي تو بزمانه خونا اخوي يدهوكي باخبه يدهوكي خلكي يدهوكي دويتن ابا اك اوري شوميا ازورت انت داجين ام بهدينان ام چون هندابوين فلسفه چه سري خلكي تتكرن يون تقدونا كهي يعني تشيكليا يون تقدونا كهي تشيكليا يونش نشارزاي او كما اما راسو خو ما قال وانا بصحبتها بك قلت ما هزر كر ابا في بيت اخبن او زمان او كرديه بيت اخبن بوتانيا ما قلت خوزيش خيرك خود بوتاني بايا شكو بوتاني وقتت بيجي بوتاني از هست مريم خانتكم وحسن جزيرتكم ومحت عربتكم والماستكم ابصران وقتت قوتن وزماني وان كان شيرين وخوش زمانك شيرين وخوش وقت بيت بيفتن لي اباد نوت اخر زاكشكا ابا او يا بشتنا خلكي كرت وقتي اش قندو قاريت يا حميد در بدر كنين بري وندن اسطنبول والله الغازي عنتابي وهرجاكي جيت ركب سربون باسكري وزوركت والرابين هر زمان كردي البروان اولوزا ابا جيبو وافا ركب زمان شاشنين راغاندني البهدينا الصغار تشلو بيدوره ما شاید زمانی که کرمانجی ام پارزین
پشتوانیا باکور و روش آبایی و روش هلاتی و حتی الإكتي السوفيت برهمت وانا نویسینت وانا یان حتی رادیو مثلا دبی ایرانه یا کرمانشاه مشای ما پاجی ورگیدی مشای ام بین سرراستی زمان خوی کردی کرمانجی رستاوی چکو آریشت رسته دایا آلوزیت رستا رزمانی دایا ده جبلی سرارای چند بیجیم پیوت نکردی کومکن یه ترکیه یعنی بیانیه اما بیجین ما کردی هی شینا تو بیجی یا کردی بیجی ما جهگریویه هی چون نچارنینم بچم خوب هور خوب گیم مائک بیانی ابا آلیشه که امید کتین تدا ام حسکین اب زمان استاندرد نبکر موجودم اب آوای کشه بتن بهدینا گلم پایشبان همی دیتی بلکه نهود نویسینت مدام پاکیکا زمانی کرمانجیت نابده ما پایش همی دیتی اما ش عربی اوکی بیش زیوان اما جد نابین داره او زیوان عربی و فارسی و ترکیه دوی پیوندی جوار گرین پاشی دی وگرنه توری دیمای کاک صباحی بار باش کاک صباح نما زور سپاس اما امه چین توری خوی دیمای ما مستعب بله شرکی مازن سر هریما کردستان ده ها و ایشالا نزوری ده هزین کردی بگشتی پیشمرگب تایبتی یعنی داستان هات نتومار کرن داستان هندک وینه هبو بیتن اوجی نه بیجین خبر هوی بیتن بوی داستانید بیتن هماش نیش که کیف هوی نویه چی بوی تشتکی حسانه چی بو که ام بیجین بله اوه داستان آخو تومار کر اش پیشمرگی ما اش هر هیزکی هر شروانه که حدا دیمای جیان آخویاوی شری بو ما نکره سر چند ورقه که وکی کو الجنگ جیهانی خلقی تومار کرین جنگ جیهانی ایکی ویه دوی و حتی ویگا بیشی یعنی تشتکی اوصا چه نبو ام هیوی بین جنگ که نیب سری ما بیتفا بو چی نبو بو چی هوا نوی سرا پرتوک چه نکرن سروی بابتی هکر پرتوک چه بانا سروی شری ند بو پینگاوا ایکی هری پیس بو خاندوانی کرنا جواکی چونکو جواکا کتی داد جیا یعنی امت شری داد جیا تو تشتکی چه که کو ابرو که الفلان عردی هوصا چه بو ند بو پینگاوا ایکی بو خاندوانی کرنا جواکی ابا گرنگترین کاره وکی بین تشتا بیتا قلت وقت تذكرني وكي بين كديارة مظنة شيبوي شري مرد قال داعش جاري ام البيشي ام خد خاب ما خد خاب عن كوتش شرنا تقرني قال كردستاني خد تكرني ما خد دس بيكي ما تقول چينا بيتن داعش الجرمانينا بوما نهاتيه بس داعش هات وقتی هاتی ام نبرهب بوين ام نبرهب بوين قالت شدا ام نبرهب بوين لو راجي قال جرى ام خو بينا اجري بآلينكا بإيكودو ابا شنغارا ابا كركيكا وابا دبر الدينا دبر حتى نوتوس خرماتو يعني امد قرن بآلينكا بدين إيكودو بو ايشون دين إيكودو اب قارسات بسري ملتا كدوت ايتن ملتا جاريو بلنغازي او جارا دقوتي ايدي اتشاكي نوراكم بو كيجي بو كاسك نوراكم لي تشاك راكرو تشاكي شرفي راكر وهلقت بسر بلندي راكر كوما كا شهيد دا ابي بيتن هم يختاجي مختمر بري خوتي اب كاساتي تاني اب شهيد تاني لكن نابي وان نشتن يان سربورت وان كاساتي نابان جنگو شرادا القلد جمني قلد جمنك هارو وقريخ خاصة قبل كأدبيات وانا تب روماني بايا تب نفسينة ميجوي بايا يعني تسجيلي بيرمنا خرطك هاتا دا من بار راقات كارك بي بشك داري طب كو كاميرا بو عند اللي توكي بجن يت كنالا كاركن بشك داري تخد جرقي شري داي كريم الكوباني والشنغالي بير هاتنت خوب وينا كرن ويكومت كتن ويلي كتن بارتو كاكي يعني بيت شكل وصل بيشكش كتن قلتي أسحاس كم كالتبم تو هرجار أسبيم باركي وان وكي بين بيشكش وكتي بوتا بينم تبم بيدا شونا زماني بيبكي وينج قال مذكرتين يعني بودو مرحلة وينج قال مذكرتين كو أكر خلاص بوجي بيت وينا ديماكي قال مذكرتين
اما برای خدا کاری که گله پیروزه ابی شاید شکل تسجیلی تو مارکری چه بنویسین چه بوینه وینت آخوتن دائما ام بیشین کامera یعنی هر شکل وینت آخوتن راست بورا که ابا فلان کسا ابا خوزیش خیره که ماجي أفكر با أمنو بري خدنا قال يجرا أبشر موطنية وكي بيجن حرب جنكو بجهانية إيكي ودوية وقتهم سينما دايان تلفزيون دا بري خدنا أب ويران بسري وكي بيجن غلاط هاتي وباجر هاتي أجر كاميرا وراق هندن نبايا يعني كساتيت نوبان شرادا نابت وانا كتاب سر وانا هتا چي كرديا نهاد باكرني دو قالك شون برزة من الچن تخوزتن أبا دولاتي ما أبا نهاد باش بيكرني چكو رموز ما يتهين هما ما يتهين شورشا كردي دا بيتن أب هما يتهيني برزة نبن أب هينيت نويسر بوچی هوا نشیان بیجین وی خالد بکنن وی خالد جواگی که روشن خاندوان چیکن مادام حوصا خلق داخوینید یعنی هم گمان تیدانی نه بس بوچی نویسری نشیاتشتا که حوصا بکتن کا پرتوکن که ابرو کسر هم بیجین داستان پیشمرگی هاتینه چیکرن کا پرتوکن سر شکستن داعش هاتینه چیکرن کا پرتوکن سر تاوان داعش هاتینه چیکرن خود دیگ گلت کیمن حتی نه از گلت جل بیجم اب تیرورا چی بوی سر ملت کرد یان بری تیروره اب شورش ایلوله گلانه دو شورشت مازن هات نکنی اب کساتیت ماید مازنت کو پیشکدارت وان شرادا یان وان هر دو شورش دا کا بیرهات نتوانا کا نویسی نتوانا بلگاو وینا بوچی نا این واقعی بین پیشکشی ملت خوب کنی بان نفش دیو داد این تاکو وکو میجوا که دپان میت صبح بیت خواندن زانینگاه و قطبخانه و خواندنگاه ابا قلب لاوازه و قالك يعني قال جرى عندك شن مثلا بوت تكون كرنا كيل سر وكي بيشركي اي عندك بيشنجي جوزنده هاتن برسيو خوش كسك دواي كري يستيه وشوري وبينجي نكريا ساخن مثلا تخوصة البيرم اب امانه اب تشبته بركتني بجا اب تشكلك يما نومدا اويت كجي وكي بن بزاب خويا كسيه هكر هات باكر انت بيني خلقك كي فيانو حزل سرهباكو وكي مغوتي ببا بينغا و ايكي يا خاندواني كرنا جواكي صدر ابد هكا تشك وكا هاتا كتب بردستم وقالك انت وتتي دابجي تايبت تتوي واقعي دابجي اي قالك قلت ان برسيورش ما كان سيدا ما بابتي ميجودم فلان قناغي ما تشايا امد بيني تشتش ناوتي تماركري شبالكما يعني بعد 80 وكو كتاب وكو جوارك يان تشتك خد بنويسينم كنت كتاب خانه ده حبتر بس هكا بهاد بكرني يعني امتو بدولمن بين صبح جدرت خواندني دا بدولمن بين دازان كد ماجي بترتر داخل كي بياني بترتر صار مطالبته ما كي مقامه هيا وقت شو يعني هم بيجين هيش تاجي ها هندك دستي مدا دم نشويا ماي بس من امت خوزي انه ما هندك دزقه مؤسسات هبن وهما في هاد بنا تايبت من كرن شو تو فولكلوري كومكي مؤسسات هيش تدفين هبتنا هرچند تجيهاتي كومكي ليه ما بيت هبت هر وصابو ارشيفي ما يش وكي شورشت كردي سربورا ملت كرد بيت ما كتب هبانا وجا قناغي ماي وهما اواكي بيجن ابداين الماء وكي بيجن اللي بي اشتيا امت خازين پیدا بتن ريكبنا بچه بتن روشك دي پیدا بتن ان شاء الله باري هيا زانكي ايدي نلوي آسي دمينتن بلکو دي زانكو بتا زانكو كا زانستي درستي چكو اما نو نزانستي قناعة خود بيجم الريبا برناكا وشهادة كبديو چاوا ورقت زورج ما مصطفى دائما برف ديماهي كي بچو هكر جنابه ده پیوا ديماهي كي هبي تو شي كرم كي خود تنيا زي مثلا روشن بيركنيا يعني هيفيو واتد من دا خازد من حميدة ماجي اس بيت بيجم وبد جيرم بيجم قالي قالي قنجا قالي ابزارو كت بيجاشتي بري ولا خون نواب خد نبري خدنا باش روجه ده چندي ورگيري بري ولا خواندنه بت كتاب بتن روزنامه گوار بتن
چکەتە بەردەستە خۆت پڕێکێکە بچ پارکێکی سەر جۆدی ڕۆکی بەرە خۆدەچ تدایە دێتا ڕۆشنبیر کرد دێتا هەشیار کرد شبی خەوێ مامۆستا زۆر زۆر سوپاس بوو جەنابێتە گوتمێوان بووی گەلمە نیشتن گەلتە جێ سەرفەرازیە خۆشم تنێ من دوێتن بەلا ئەڤروکە منجی پەیوا دیماهەیەکی هەبیت ئەوژی ویا مامۆستای گوتیانی پێشمەرگە بنویسە ڕۆژانت خۆ بنویسە زانە چ چێ بوو توێ تێدا دژی ینی وەخت دێهێت و دێچیت دێلتەگەڕن باور بکە جه دێلتەگەڕن توت فلان شەڕیدا بەشدار بووی توت فلان سەرکەفتنێدا بەشدار بووی هەوە چ کرد هەوە چ دیت بەلا بەرزە نەبیت زۆر زۆر سوپاس و هین بینەرێن مەبوون ماڵەوە ئاوا